Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki pulit ka West Gente Hills District. Kilayat da ka rali ban pensutho ikipat ba. Halor ka jingdon kam ban buat baik buat renti. Ya ki kendon COVID kat kendai. Kilayat rali hajuai haringkat ki tenghong pensawa bat ban pensutho pat baru ya ki kendon iwai saw CRPC kabala penbena hakini posngi hajuai. Kamtat ni yoi di chong di brunyau prapat satu biga local taxi. Lekarpat ini nang ya taxi le, waya di private vehicle le, saubha buat ini kendon. Wa ento bungkai gigi, wa tau buat gigi nang wa ledam buat ini kendon. I kami boleh secam ini iwan ke bungkai ini kendon pada buat sarkal imban se hable katkom takam di kendon yang kaai. Jadi ini jadi ini berbeda. Kerja ini wasau mah ya terlalu iwaro. Wasau jinjap yang ini so jinjap yang ini. That's all.